Барыбызны да уртак кайгы беләштерә. Безнең авылдашыбыз Мәләвиев Илнур Габдрәүф улы кызганычка каршы махсус хәрби операциядә үзенең изге бурычын үтәгәндә һәлак булды. В зоне проведения специальной военной операции «Доблестные войны», среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, может выполнять священный долг в защите Родины. Наши солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры обеспечивают защиту страны и соотечественников на освобожденных территориях. Мамамыз Рустам, аталары Гүлнара Сәлия, оның туғандары, якыннары Бисара. Рұқсат етесіне саламыз барайын башлады. Менің Сәйет Нұрғалиұлы есімінен, шақса өзім есімінен сіздің жошы қайғыларыңызын ортақтасамыз. Сізге енді сабырлық, өмір тынысына тілейміз. Önemli Республика жетекçileri hem yün жетекçileri, Yusuf'un жетекçiler, bilgen oldaşlar, gastaşlar, bütünümüzge bir sorak var. İnur, sınavda patrioti. Gel, biz bunda yatkanlar, biz alarız bilenkte yatkanlar, biz bunda yatkanlar değiştik. Şu aytırıp, bizim gel şunu süzlerine aytayım ya, şu aytırıp biz gel bir şey şakir bitip battı. Şu, sizge bir sorak var. Ya Rabbim bolak şoyak bağışladık. Bizning arabızdan ölüp gitken ati anilarimizning, abi babalarımızning, irham kız tuğanlarımızning, kindik abilarimizning, sünnet babalarımızning, bizning arabızdan ölüp gitip, nesilleri kesilip bizlerden dağağa muhtaç bo'lgan jami ruhlarımızning ruhani sirib, ruhlarını şad qil.